Before ngikhulume ngomcimbi we-Mother of All Maskandi Festival, ngithanda sikhulume nganayo i-post ezokhuzane. Kunomkhankaso okhona kulezi nsuku, Justice for Cwecwe, ingane ebhekane nobunzima empilweni yayo. Kumele kube ne-justice eyenzakalayo. Isehlakalo esibi esinyanyisayo esenzeke kuyona. Abubuye ubuntu madoda, singabi silwane. Right. Bese kuba nepost-ke ayibhalile ukhuzane. I-post ithi Mother of All official lineup. Indlela abaculi abahlonipha ngayo izikhathi ngabona eCanvas City. Zibukela ukuthi iciko ofisa ukulibona lingena ngasiphi isikhathi. Ibime kanjena ke ipost, kodwa ke i-lineup eme kahle inansi. Right. Ikanje. U-MC abazobe khona kuzobe ku-MC Juba and MC Bush. Ikhathi zokungena kwabaculi zihamba kanje. Ozoqala uMtolo 1 uzongena ngo-3 ntambama kuya ku-3:10. Ozolandela uMastera uzongena ngo-15:10 aphume ngo-15:20. Olandelayo kuba uMashinga Sibiya ngo-15:20 aphume ngo-15:30. Kulandele uQondanisa ngo-15:30 ayophuma ngo-15:40. Ebese kuba iBhova elincane lona uzongena ngo-15:40 lize liphume ngo-15:50. Ebese ke kuyashintshwa ke o-MC kungene uPhumza and MC ma-10:10. Ikhathi lezi uzobe kungena ngawo amaciko. Umcebo uzongena ngo-15:50 aphume ngo-1600 oku-4. Kuphume uMafakhiza ngo-1600 aphume ngo-16:10 oku-4 ntambama. Kungene uQueen Loli ngo-16:10 aphume ngo-16:20 oku-4. Kungene uMayonnaise ngo-16:20 aphume ngo-16:30 oku-4 ntambama. Kungene uSikheqe ngo-16:30 aphume ngo-16:40 oku-5 ntambama. Bese kulandela abanye MC okubhudiza and Diye Msakazi. Abaculi bazobafaka kuba uDisaster ngo-16:40 ayophuma ngo-16:50. Izingwe zaMakhize izongena ngo-16:50 ziyophuma ngo-1700 oku-5 PM ntambama. Kungena uMayogati ngo-5 ayophuma ngo-5:15 oku-17:15. Kungene uGandaganda ngo-17:15 ayophuma ngo-17:30 oku-5:30 ntambama. Kungena Ali Mgube, ngathi babhede ispelling lapho ukuthi Mgube. Ali Mgube uzongena ngo-17:30 aphume ngo-17:45. Base kungena ke uDr Buselaphi ngo-17:45 ayophuma ngo-1800 oku-6 ntambama. Bese kungena abanye o-MC oku-MC Mshazi and Tezimnandi. Umculo oqala abazomfaka laphana ubaba uMfiliseni ngo-6 ntambama ayophuma ngo-6:15 oku-6. Bese kungena abani Indoni. UNdoni angene ngo-6 ayophuma ngo-6:30 ntambama. Kungena ubaba uShwi ngo-18:30 ayophuma ngo-18:45 oku-7. Kungena uThandeka Hadebe ngo-18:45 ayophuma ngo-1900 oku-7 PM. Bese kungena ubaba uSomnandi, umnandi njengeKhekheli News ngo-1900 oku-7 ayophuma ngo-7 oku-1915. Bese kungena uKhuzane iDlamlenze umfokaMpongose uzongena ngo-1915 ayophuma ngo-1930 oku-7. Okay. Bese kungena abanye MC Fun Phetheni and Zama Mseleku. Bese kuqala ke i-top 30 ye-Mother of All Maskandi Festival eka-2025. Bazobe sebengena ke kanje abaculi ngokulandelana. Number 30 uzongena uSikweletu ngo-7:30 ayophuma ngo-1940.
29 ukungena uFalabo ngo1940 ayophuma ngo1950. 28 uKhulukela ngo1950 ayophuma ngo2000 oku8. 27 ezechalaha ngo8 ebusuku ayophuma ngo8:10 khona ebusuku. Number 26 uKhaza uzongena ngo8:10 ayophuma ngo2020 oku20:8. Number 25 kube uBahube engene ngo20:8 ayophuma ngo8:30 khona ebusuku. Bese bayabashintsha ke futhi ke OMC kungene uMC Msakazi ongadumile yena uzobe sefaka unumber 24 okungumaganga Thishela ngo8:30 kuya ku22:09 oku2040. 23 kube uQhosha ngo2040 kuya ku2050. 22 kube uCevuzile ngo2050 kuya ku2100 oku9 PM ebusuku. Number 21 kube uBhasini Lamolo uzongena ngo9 ayophuma ngo9:10 ebusuku. Number 20 Amageza Amahle azongena ngo9:10 aphume ngo20:09 oku2120. Bese kungena ke abanye OMC oku-MC Slow Mtshali and Modelikazi bazofaka unumber 19 okungabafana bakaMgqumeni ngo2120 bayophuma ngo2130 oku9:30 ebusuku. Number 18 kuzongena uInsizwa laphana uThandazane ngo9:30 iyophuma ngo2210 okuzokuba u2140. Number 17 kuba uDSD izongena ngaye u2140 iyophuma ngo2150 oku10:10 ebusuku. Number 16 uMuhle Zondo uzongena ngo10:10 oku2150 iyophuma ngo10 ebusuku. Bese kungena abanye ke OMC oku-MC Kiss Before and Mdonso. MC Mdonso, right. Number 15 kuzoba kuMfezi Emnyama izongena ngo10 ebusuku iyophuma ngo10:15. Number 14 uMhlabuhlange bazongena ngo10:15 bephuma ngo10:30 ebusuku. Number 13 boduma kahle ngo10:30 aphume ngo11 oku22:45. Number 12 amavikela mbuso azongena ngo10:10 aphume ngo11 aphume ngo11 yes ebusuku. Amavikela mbuso azongena ngo22:45 oku11 ayiphume ngo11. I hope nakuduma kahle ngibize kahle ukuthi uzongena ngo10:30 aphume ngo11. Alright. Number 11 qala indaba uzongena ngo11 ebusuku aphume ngo11 oku23:15. Bese ngena uMC uVusizwe noBingelela abokhozi ke FM ke labo ke. Number 10 uSminoff Smeramera uzongena ngo11 aphume ngo11 ebusuku ku23:30. Number 9 uGadla uzongena ngo23:30 aphume ngo23:45. Number 8 uLaxaba uzongena ngo23:45 kuyoba u12 o'clock ebusuku. Then bese kuba iGolden Hour performance ekuzobeka kaGatsheni Mr Hit After Hit izongena ngo12 o'clock ebusuku phakathi kwamabili iphume ngo12. Kulandele number 7 amankonyane azongena ngo12 iyophuma ngo12 khona ebusuku. Number 6 Zinja Ziyamluma ngo12 kuya ku1 eNtathakusa. Bese ngena ke abanye MC abokugcina bazobe sebeyivala okuzobe kuTshatha noMashudula. Cathi uMashudula angazi noma babhala kahle uMashudula. Cathi uMashudula kodwa. Number 5 abazomfaka amawele kaMachawe ngo12:45 ebusuku kuya ku1 AM. Kube number 4 Nkosi Yamagcokama izongena ngo1 ekseni iyophuma ngo1:15 1:15 impela bese kusile ke lapho. Bese kuba iTop 3 izolandela kanje iTop 3 kuzoba okay abayibhalanga ke iyi surprise izongena ngo1:15 iyophuma ngo1:30. Unumber 2 uzongena ngo1:30 uphuma ngo1:45. Unumber 1 angena ngo1:45 ayophuma ngo2 AM bese umcimbi usuphelile ke. Ilapho bese kukonyeliswa ngokusemthethweni umuntu owine iQuantum elalonyaka yoba sikhumbula ukuthi inyaka enye lawo noGatsheni. Yeah, sime kanjalo ke indaba ama line up adevezwe uye ke umfoka Mpongose kade enze yona leyo post leyo ke. Ibe into kakhulu ke ivideo ke sixolise ngalokho ingane zakwethu kodwa nje bese kumele sikuvezile ke lokhu besikhuluma ngakho ke. Kube kunjalo kusasa iyodibana kusasa ke
beperforma kahle abantu uzowina awina kahle. Siyambonga kakhulu uzowina iquantum kusasa kule Mother of All Maskandi Festival. Siyabonga kakhulu.